mathata bana beso ka gore ke gapa ke gorosa ka nnete ke gapa ke gorosa ke tlaba ke tla motse wa ka ke tlaba ke tla lapa la ka ke gapa ke gorosa ke gapa ke gorosa Yay, ke Mutse Community Radio Station 96.3 FM. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM Skotane. Le tšetša seyalemoyeng o tla hwetša monna o bitšwa ka leina a la ngaka Moremi tharolong ya mathata ke ena a tla go thuša go gore ka lapeng la gago ge o bolela o kgone go kwagala o kgone go ba monna tia se ke wa kry-a o tšeatšea ke moya jwale ka letlakala la mohlare ge le omile nne monna ga a swanela go tšeatšea ke moya o bona go o kare o le monna wa tšeatšea ke moya a retse kaka o gona professor ka fa ka go rialo ke be ke mogoroša magagešo ka gare ga phapoše kgašo ya MCRS gona fa le gona 96.3 FM professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediša magoši bokgošigadi ba tseta ka moka ba mošate setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba Mutse Community Radio Station mangaka setšo baruti ba porofeta ke dumediša ka mola dikgokaganyong tša leago ke a le dumediša magagešo ke boe ke dumediše balli ba rena ba bošegong ba lekgono kgweding ye botse ye le go gore ke kgwedi ya lerato ba gešo kgweding yela e botse ya gore re pheleng ka khutšo ka magaeng ke ba tamiša kudu ba gešo go tšwa kgole le kgausi ba ba kgonneng go fihla mo go tla go nyaka thušo bošegong ba lekgono ba kgethileng go nyaka go hlola gore ka gare ga lapa la ga bo bona go be le tše di botse tše di bang gona malome ka kapa ga ke bušetše ka go wena ke seke ka lebala go tamiša malome Kenny malome Lucky mmogo le malome Malefo ge ba kgonne go ba gona fa ke a batama ka moka ke a leboga ke go leboge professor Moremi ke go leboge hle gomme motheletše kgole le kgausi mo o ka beng o a re theleditše o le gona gopola gore ba bangwe ba re swere ka frequency ya 96.3 FM ba bangwe ba re swere ka audio streaming ya www.mcrs.co.za mola ba bangwe ka kapa ba re swere ka kua mafaratlhatlheng ba re bogetše life tšeo di diragalago ka mo ba di bona ka kua letlakaleng la Facebook ke Facebook page ya Kakapa Maubane le Facebook page ya Dr. Moremi Dr. Moremi and Kakapa Maubane Dr. Moremi Kakapa Maubane mo ke pentšeng ke bolela ke re Moremi o a rema Kakapa o a kapa Moremi o a rema Kakapa o a kapa jwale ga gone bothata professor Moremi ba bangwe ba re bogetše gona ka kua mafaratlhatlheng ka kua go Dr. Moremi ka kua go Kakapa Maubane ba bangwe ba re tshwere ka audio streaming mona ba bangwe ba re tshwere ka frequency ntle le go senya sebaka motheletši wa Mutse Community Radio ke tlo ya ka kua go balli ba rena ka kua nke re ba fe sebaka ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le nako yona e šetše e re potilenyana re kgopela le batameleng especially ba e leng gore ke bona ba tlang go fa polelo fa re kgopela le re batamelenyana gannyane gore le kopelwana le kgoneng go le fitlhelela kgoneng go kwagala taba tše re tloge re dinyaka tše ditaba tše re a dinyaka tše ditaba tše re a ditsoma re a ditsoma gore ge re tlo rema le go kapa re kgone go tseba gore na rema kota ya mohutamang goba re kapa dilo tša mohutamang warra ke a go tamiša ngwanešo ke ya go tamiša ebile ke le amogela ka moka ka gare ga diphapošekgašo tša Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha Maubane ke Kakapa Radio Kakapa re ba le mathata moroka mathata a re bang le ona
batho ba tla mo radiong ba nyaka thuso yeah mara o mongwe o kgona go tla a re wa bona ye yona ebile a ke nyake gore e be ikwagale ge ntse re mmotšiša re mofatola e feleletša e tswile sa go kweša botlhoko ke gore e tswelela e šetše e le lata ene e le yona the main yeah jwale le ge re ntse re ba kgopela batho ba no gana ka dinnete tše ntse re ba kgopetše ba theletše ba re theleditše ba no gana ka tšona batswadi re kgopela nnete mo ka baka la gore ge o ka ya docteng o bolaya ke hlogo wa fita docteng wa re ke bolaya ke maoto bo go fastlare sa go fodiša maoto hlogo ya tšwela pele ya opa so ge o nyaka thušo gore o thušege ka nnete ya mankgonthedi ya kgokgo ka nnete setšhaba le professor Steve nna ke le tlhokaina ke jabana lefatsheng ka lebaneng re le mathata manši ka boa gae le e leng gore a re mokgwetso re alwa go fetile matšatši ka fase ga matšatši a šupang ke ge mokgekolo a re tlogela jwale ge go le ka mokgweng dikgaetšedi tša re a se kebe a tla ka kua gae metšo a bo bona difemedi di lebile gore di a bolediša tabe ya pala ka nepala ka mokgweng nna ke mo gare ga ditsela tše pedi ka lesaeteng la mosadi le ka lesaeteng la femedi ke phetse boima be ke ka moka ya go fitlhelela ebile re tlo boloka mokgekolo be ke ge re tlo bara go boloka mokgekolo ke lla ke re ge le gore go ne le bošaedi bo le bonnagalelang ka re le re mosadi ya ka ke yona a bolaileng mme a re dielletšwa a re eng banneng re theeng then re tlo bona gore go ruegang ka morago ba duletše ka morago ga nakonyana ya tšhentšha tabelo ya ba gorene kua ga bomme ba tla ria methušo ya bona kua nna re tlogele tša matšo ka mo gae awa ka nnete re tlogetše re bolokile ka morago ga go boloka ga go le selo se le gore sa ba communicate jwale go nna le mogala wo wa bao ka mogala mogala wa bao ka gona ka mogae re 6 bana ba mogala yo ka moka a re bereke e tlogele mathata ga go berekege nteng e le nne e re swara ka mo go a utla re swara ka mo go a utla jale re tlile mo dijeng tse kgolo go kgopela thušo le go ntate moreni gore nka tla re namole nte re lwang kua gae ka gore ka kua gae tate ga botse ke last born poragadi le boramogolo ka moka selo tše ntši mengwaga ka moka bere e fetsa re le ka moka gone bjale ntwa e šetse ke ka mena gore le difemeli tša ka thoko a di sa tla ka gae ga re sa boledišana ga botse ke ntwa ya femeli tše ntši bjale a sa le femeli e teng jwale nte ke tlhoba boroko kudu ge mogala wa bae ba mokgo bere go bela thušo mo go ba theeletše a mantši a ke nao warra o nyetše mosadi thobela o ne kgaetšeditše le 6 ka gae
re setse re feditse re masogana mararo le di kgaitsedi tse tharo. ke ba bakae ba ba dulang ga bona? O a lasbon o nyetswe kgaitsedi o dula Makgoweng. Warra ke ba bakae ba ba dulang ga bona ba setlhoma sa dula ka gae? Mokgekolo a baua gomme a hlokometse ke mosadi yaka. Dikgaitsedi di se gona, Di ile kae? di le malapeng a pele a batho. Warra a ke tsebe gore re tlo kwana nna le wena na. Ke botsisitse potsiso gore ka lapeng la Mokgalabe la geno ke ba bakae ba ba šetšeng ba dula malapeng a bona? O ile ka moka le dula ka gae mara go jalo o tlhalosa gore ba be ba le malapeng a batho. Ya nnete ke efeng? Malapeng a batho ke lona gore ba no tswile mara a ba tswa semmušo kore go no swane ge motho a ile go dula mo a dulang beke a boa dula gae beke ka mokgwa. So ka nako mosadi ya gago a hlokometse mmatswalage dikgaitsedi tša gago di be di ile masoganeng o rialo? Di le ba gona ka moka di-chance Ba etla ba tsamaya ba tlogela mma bona ba jwa ba ya masoganeng, and then mokgekolo o ile a fola, mokgekolo a seng ka fola. and then ke mang o a go raka mosadi ya gago gore ge lekgo la mmago le fitlha mosadi ya gago a be a se gona ebile a bapalle ko mmoloka? Se se mogolo ke yona a rakile mosadi yaka. Ge mosadi yaka mmotsa gore aowa mogadi bole se ka fele sa tsamaya le hlokomele makoko ka gore o a bajwa and nna bonetša ke kgone gore nkana pele ka kera ke motlhokometse thata ebile ke mohlapiša le yena le sentse re le ba gona kgausi. Yeah. Se se mogolo ke go a tsoša ditshele gona moo ba gore wa o sa hlokomele mmago wena go nagana o ka hlokomela mme ya ba dinto. Re sentse re dule fase ka gore be e sa le semetseng re se ra boloka ke ge dikgaitsedi tsona di bolela gore ge a ka tlamo bona ba nako bola le yena ga a ka tla ba tlo morena ka mapaka. Warra o šetse o fitlhile kua lehung, nna kua lehung a ke se o fitlhe. Mosadi ya gago ba morakile a kere mokgekolo a bajwa, and then ka moraga gore mosadi ya gago a sepele a rakilwe mokgekolo o feditše nako e ka kang before a tlo tlhokofatsa? Ba morakile la bohlano mokgekolo a tlhokofala la bone la beke e tlang. So between la botlhano le mokibe le la bone go fitla ka bola boraro ga senke go e ba le mošikinyego wa gore makoti o rakilwe ka lapeng mokgekolo wa bajwa nke re mo dula fase re boneng gore na nto ntšhitše makoti ka lapeng keng? Aowa nna ke lekile gore nka boledišana le bana ba ge. Right, mokgekolo o tlhokofetše and then wa diragalang? Ge a fetša go robala mokgekolo ka moswane e be le labone ka moswane furugo ka re o robaletše ka gae ge di-family di tla di re di nyaka go lokiša tabe ke ge ba re a ba nyake le go mmona kore ba ganne le ge re swara meeting a re lokiša dikgaitsedi. Ke kwa o bolela ka dikgaitsedi warra a o ne bo morwarrago? ke na le bona ba babedi. Ba mo kae mo tabeng e ka moka ga yona? Ka nako tšeo bo morwarre ba mo neutral a ba ne lehlakore a ba tšee le sae. Mokgalabe o kae? Mokgalabe o gona. O reng yena? O ema ka mo lehlakoreng la dikgaitsedi. Ekwa? Alright. Mokgekolo o bolokilwe ge a fetša go bolokwa makoti a boa? Aowa
sale re boloka mogekolo a seng ka bua makoti go fitla le lekgono ee and then mogalabe o sa phela ee ke ena ke reng o wa ba jwa gone jwale dikgaitsedi tša gago di go raketse mosadi ka lapeng, mmago a sa phela a bajwa, mogalabe a sa phela a bajwa. Wa rra ge ke theeleditše taba tša gago, o ka re ko wena o nnoši o tseba mosadi ya gago a lokile, family batho ba ka moka ga bona ba mmona ka leitho le le teng, mara nna ba mpontše ebile a gone le saene tee ba bontšhang gore go lente ba nyakang go mpontšha jalo, mara nna a ba mpotse selo. Aowa re phela gabotse, re bolela gabotse, a gone le nnete ba no ba sa nyake mosadi ya gago, ba no ba lwele le mosadi ya ka kana nako e ba kwana gone jwale. gone jale ko motee kgaetsedi gore o fela mmolediša. Ke kwa o re lokiše se sengwenyana ka fa ke be ke kwele o re gone jwale gore o nyaka ko motee ba bangwe a ba monyake go dia jwang a ke kwešiše mara ke tla ikwešiša.